mayot kendo makare ka iluwo weche ma wakelo ne mebedi kode chakruok nyaka giko. Nyinga en Ochieng Emmanuel. Mokum jotelo mag ODM mawuok e kaunti ma Kwale dwaro mondo moko kuom singo mane oketi manifesto mar ODM e kinde yiero mar higa ma 2022 keti e tim kaluwore kod winjruok ma obedo e kind jatend piny Kenya William Ruto kod migosi Raila Amolo Odinga. Kotelni kod maneja od bura ma kaunti ma Kwale Zuleiha Hassan giwacho ni en kinde makare mar miyo anyuola mok nyal shillings 6,000 dwe ka dwe kaka ne ODM chano timo poni ne Odinga ne okawo loch. Bende dwaro ni lipode duto mag mibadhi mondo lu kendo jogo duto matido kod mibadhi kaonegi ondamo mag chik. Tunaomba pia ile sasa 6,600 ilosemekana baba alosema itakuja kwa wananchi ambao hali zao za kiuchumi sio nzuri, sasa ianze kutekelezwa. Tuanze kuona ile 6,000 kila mwezi ikija kwa familia ambazo hawajiwezi. Alafu na kitu chengine ambacho tunaomba ni kuwa ile elimu ya bure iliyoahidiwa iwe ipatikane kutoka nursery mpaka university. Na tuna imani ya kwamba yale yote ambayo ameyataka kuyafanya kwa miaka yote katika hiki kipindi cha miaka miwili ambapo muungano huu utakuwa yatatekelezwa. Tunashukuru, ni hatua moja. Sasa Kenya ni iendelee, vijana tupate ajira, vijana tushughulishwe kwa miradi tofauti, hata huku nyanjani kukija miradi pia sisi venye ODM sahihi inashirikiana na serikali, nafikiri tutapata nafasi. Jatend piny Kenya William Ruto chakulimbe maandalo abiche kaunti ma Nairobi. Odiochieng' ma kawuono limo kar chung' od bura ma Kamukunji kama yawa yanga ka tiegruok ma Kamukunji. Jatend piny osingo omenda maromo shillings milion 50 mar yawo ka tiegruokno, okang' mowacho ni biro medo bero chenro mage kod somo ne rowere. Limbe ma William Ruto biro tok ndalo adek nyaka nobed gi winjruok matiyo kanyakla gi jatend od bura mar ODM Raila Amolo Odinga. Nairobi hii imeteseka sana na maji taka ile inaitwa sewage. Sewage inaingia kwa manyumba ya watu, sewage inaingia kwa maduka ya watu, sewage inaleta harufu mbaya. Nairobi River iko na sewage, na mimi nataka niwahakikishie ndani ya miaka miwili tutabadilisha hii Nairobi River iwe ni mahali ambapo nyinyi mnaweza kuwa na recreation, na mbali na kusafisha mto wa Nairobi pia tutahakikisha ya kwamba tunajenga nyumba zingine 50,000 ya watu wa Nairobi ya social housing. Kamukunji hoye! Kamukunji hoye! Vile vile mimi niko hapa na viongozi wengi. Wapi niko pale na Deputy President anaitwa Profesa Kithure Kindiki. Wapi nduru ya Profesa Kithure Kindiki jameni? Niko hapo na Waziri Aden Duale. Wapi nduru ya Aden Duale? Niko hapa na gavana wetu wa Nairobi Mheshimiwa Sakaja. Wapi nduru ya Sakaja jameni?